Alright. Umunsi tugiye gusobanura filime yiswe The Last Passenger. Filime yacu ni filime nziza itangira indani muri gari ya moshi. Hari abagenzi barenga 100 baje muri gari ya moshi. Gari ya moshi yahise gutya iratangira. Muri ako kanya twabonye uwitwa Lewis Shera ni umugabo kumwe n'umwana we Max, ariko umugore amaze umwaka apfuye yitabye Imana, arimo agenda n'umwana we ahagiye hose mu kazi ajyana nawe. Muri ako kanya agiye kuri telefone, avuye kuri telefone haje umugore bita Sara wari wishimiye umwana, batangiye gukina Sara n'umwana bagize gutya bagira urugwiro, umwana amumenesha ikawa ye. Sara byaramubabaje, ariko papa w'umwana aje asanga umwana akoze ibara. Papa w'umwana atoteza umwana, ariko umugore amubwira ko atari ko byagakwiye kugenda, abwira Shera yuko agomba kureka umwana kari nkunde. Muri ako kanya papa w'umwana asabye umugore imbabazi, bityo umugore atangira kumenyera umugabo usa nawe ijimye mu maso. Nabonye inseko y'umugore atangira gucya, umugore aganira na papa w'umwana ndetse n'umwana we, aba ari ibintu byiza bimeze neza cyane. Muri akanya umugore yahise ajya kuri telefone. Shera nawe yatangiye gusoma ibitangazamakuru bitandukanye. Muri uko gutangira gusoma ibitangazamakuru bitandukanye, Max nawe ari gukina dinozoro ye. Kurundi ruhande hari umusore wita Johnny ufite ifege, atangira agenda akora utuntu twamaje n'utangaza. Muri uko utuntu twamaje n'utangaza, undi yatangiye kunywera itabi muri gari ya moshi. Muri ako kanya abagenzi we batangira kumwiyama. Hahise hasaguruka undi musaza bita Peter yaje abwira Jani ko atari ngombwa kunywera itabi ngaho. Jani atangira kwereka yuko akina utuntu twa tungufu, ariko umusaza aramwitondera. Umusaza amwitondeye, sore yigira inama kuri Ivege yerekeza muri koridoro. Abagenzi ba mbere bavuye muri gari ya moshi, maze kuva muri gari ya moshi, Shera akomeza kwitegereza. Yewe umusore ufite ikasike ya moto yinjiye ku rundi ruhande atangira kunywa ibiyobyabwenge, ariko Shera akomeza kumwitegereza. Umusore asubira mu kwicara, Shera abereka yuko atabyitayeho. Muri ako kanya noneho umushinzwe abagenzi hari cyaje kumukura mu muryango we, arabura. Muri ako kanya Shera akomeje gutekereza, abona Max amaze gusinzira. Umugore yatangiye kuganira na papa we kandi amwereka inseko ndetse amubwira amagambo meza y'urukundo, ambwira ko bibaye ngombwa yamugura n'ikoti rye umwana we yangije. Muri ako kanya umugore yanditse agapapuro agahereza papa wa Max. Papa we arishima nawe kubera ko umugore amuganije neza. Muri ako kanya filime yacu ikomeza. Papa wa Max nawe atangiye kugira isura nziza. Gari ya moshi yarakomeje ndetse urugendo rwarakomeje. Shera arahaguruka yumvishe amajwi menshi. Muri ako kanya amaze guhaguruka yihengereza mu dirisha, abona hari uwirukanga ndetse n'ikimwirukangana, abona ko hari ikibazo cyabaye. Arebeye mu dirisha nawe ubwe yikangamo, akomeza kwitegereza. Abonye ko hari cyabaye, yarahagurutse ngo arebe ko yaje gutabara. Umusore asa n'ikimukurura, kuruka hasi yangiritse bikomeye. Muri ako kanya yaje hano. Amaze kugera hano yabonye ko ari kidasanzwe, asanga ashinzwe abagenzi ndaho hari. Amubuze yagarutse gutyo arategereza, asa n'uteye akavuyo gakeya. Noneho Peter asohoka mu rugi rwe. Yasohotse mu rugi, baje guhurira hano ku rugi. Bakimara guhurira hano ku rugi, yahise amubwira ko atagomba gutera akavuyo hano muri gari ya moshi. Arangije arafunga. Akimara gufunga, igihe cyo kuba bavanga cyari kigeze ko bari bageze kuri Arte. Noneho bakigera kuri Arte baganiye bikeya we n'umugore. Bamaze kuganira n'umugore, umugore yaramusomye. Amaze kumusoma abona yuko ko amwitayeho, abuze icyo avuga, ashyiramo rinete. Gari ya moshi yahise ikomeza, itigeze ihagaze kuri Arte. Muri ako kanya yahise atangira ubutasi, amenye ko ari ikibazo cyabaye. Abwira Sara na Max ko bakwicana Allen. Bakomeje gushaka ubutasi. Yaje kuvugana n'utwaye gari ya moshi, gutyo bakivugana hari ibyo baganiriyeho, ariko ntabwo yigeze amusubiza. Muri ako kanya akimara kuvugana nawe ubona ko ari ikibazo cyabaye. Nakubwiye ngo filime yacu yiswe The Last Passenger, umugenzi wa nyuma. Akomeza kuvugana nawe, abona ndagihinduka. Arebye hakurya abona ahantu hasa n'urugi. Utwaye gari ya moshi yahise afunga, ntiyongera kumuvugisha, aca ku rundi ruhande. Ageze ahangaha yaje gufungura, abona arafunze. Ahita yibwira yuko ikibazo cyabaye. Asanze ahandi ushinzwe abagenzi agakwiye kuba asanga hari ibikoresho bye, gusa we adahari. Amenya ko ari we ikinyamaswa cyatwaye. Peter muri ako kanya yaragurutse
amubwira ko agomba kwicara yuko hari ikibazo kidasanzwe. Peter yasubiye mu mwanya we arangije aricara afite ubwoba kubera ko ahantu asanzwe ahazi. Muri ako kanya gari ya moshi yarakomeje, we na Peter baje kureba ko bahagarika gari ya moshi ariko ntabwo byakunze. Jana nawe yakomeje kugenda yigendera mu nzu kubera ko yari umusinzi w'itabi ntacyo yitayeho. Abangaba bashakisha uburyo bahagarika gari ya moshi ariko ntabwo byakunze. Jana bakomeje kugendana nawe aza kwiyunga kumwe nabo ngo arebe ko hari icyabaye. Abaje ko hari icyabaye bagerageza bamusobanura ko hari ikibazo kidasanzwe cyabaye. Muri ako kanya bahise berekeza imbere. Umugabo usaza Peter atangira kwira ubwoba butandukanye. Bagize gutyo atekereza neza. Noneho Sheila yabwiye Sarah na Max ko bagomba kujya kwicara inyuma. Arangije aza kwita ku kibazo kidasanzwe gihari. Akiri aho ngaho gari ya moshi yarimo kwiruka cyane. Baje hano ngo arebe ko hari icyo batunganya ariko Peter abwira ko yahamagaye polisi, banamubwira ko atari byiza. Polisi ntabwo uzashobora guhagarika gari ya moshi. Ababwira Sheila ko atagomba kugira akinisha buri hamwe adateza ikibazo gitandukanye. Yagize gutyo Peter ava handu ariko muri ako kanya isaha arimo igenda abwira yuko igari ya moshi ikoresha esanse kuba atashobora kuyahagarika bakoresha ubundi buryo bw'ikoranabuhanga. Arangije aca ku rundi ruhande babona akantu kabafasha kuba kahagarika gari ya moshi. Akimara kukabona bigira inama babwira yuko akagakorana gari ya moshi ahagaze yonyine. Naho John ababwira yuko bagerageza bakareba, bagerageje gukurura gari ya moshi itangira kugabanya umuvuduko ariko umushoferi wa gari ya moshi kuko yari udasanzwe yahise ongera umuvuduko. Muri ako kanya gari ya moshi yahise igonga imodoka. Umukecuru Allen yikanzemo, amaze kwikanga agwa igihumure ajya muri koma. Muri ako kanya yagiye atakaza umutima ugenda ubura. Bagize gutya bumvirije babura ikintu na gito bumva. Bakanze gutyo umutima wari wagiye abayitabye Imana. Nta gihe bari bafite cyo ko bakora ikiriyo. Bagize gutya bakomeza akazi kabo. Muri ako kanya uyu nguyu Sheila yashatse bomboni agira gutya ngo bamene urugi binjire aho shoferi wa gari ya moshi ari. Agezemo imbere muri ka karyango ka wundi ishinzwe abagenzi asanga umurambo we n'ihuri. Byamuteye ubwoba agira gutya ashakisha izindi nzira yanyuramo. Muri ako kanya akimara kubona ibyo byose yagize gutya ngo arebe ko yamena urugi ruri inyuma kwa shoferi ariko bitewe nuko igikoresho yarafite kitari ikintu gifite ahantu hatyaye byaramuyobeye. Baje hano batangira gutekereza ibyo bakora bose bari hamwe ndetse basengana Imana. Bakimara kubitekerezaho ababwira yuko hari izindi nzira bashobora gukoresha kugira ngo reko hari icyo batunganya. Musaza yatangiye kubabwira inkuru k'ahantu haberaga impanuka kuva na kera hose. Mu gihe cy'imyaka 10 ishize batangiye kugira ubwoba, babona yuko ibyo ababwira bimwe bidasanzwe. Bagira gutya bashakisha uburyo bagomba kwirwanaho. Jana anagahifege abwira ko byagenda kose gashobora kujya hanze yarangiza igice cya shoferi ndetse n'igice cy'abagenzi, yarangiza akabigwanyura bigatandukana ariko ntabwo yarazi ko ari ibintu bidasanzwe. Gari ya moshi yari ifite umuvuduko udasanzwe. Muri ako kanya yahise avamo aca mu idirisha ajya hanze ariko Sheila ntabwo yari ahari. Sheila yaje asanga umusore ari kwerera byonyine, aramutse acitse yahita yitaba Imana. Sheila yagize gutya afata Jana arongera amukurura amugara imbere muri gari ya moshi. Muri ako kanya bakomeje kwigira inama. Sheila atekereza ubundi buryo ashobora ko yakoresha. Yahise agira gutyo abwira Max ndetse na Sarah abwira ko bagomba kujya mu gice cy'inyuma kitaragerwaho n'umuriro. Ahita agira gutya yentitira cyangwa si atangiza igisasu aturitsa gari ya moshi. Igice cy'imbere n'igice cy'inyuma ngo barebe ukuntu babitandukanya. Harimo muri mwinshi nta yandi mahitamo bari bafite, bari bagomba kuba babitunganya. Bagize gutya we na Jana baraza bakura gari ya moshi. Bamaze kuyikura byanyabyo barakura cyane bidasanzwe. Igira gutya iratandukanya na igice cy'abagenzi n'igice cya shoferi biratandukana ariko Peter aho ngaho yahise yitaba Imana, isagwamo yitaba Imana. Muri ako kanya Sheila yabonye ko nda kundi kundu asigara muri cya gice kirimo kigenda, aribona cya gice gisigara. Igira inama afata umwanzuro umwe udasanzwe. Abonye n'ayandi mahitamo. Jana gari ya moshi irimo igenda yaka, abona ntandi mahitamo. Arebye neza kandi abona afite kerosene cyangwa se esanse, abona ko ari amasegonda make umuruka wamugezeho. Yigira inama asenga Imana bwa nyuma. Amaze gusenga Imana bwa nyuma yagize gutya
arasimbuka ava muri gari ya moshi. Avuye muri gari ya moshi aguye ku rundi ruhande, filime yacu yaje kurangira ari umurwayi. Ku rundi ruhande abapolisi muri ako kanya bahise basesekara barahagera ngo bareko batabara. Filime uko nguko niko yarangiye.